Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve tabi'ihi mecmain. 3000'lik asker bilen 200.000'ga karşı soğuşu biz aytdığında birinci ol bik zor mucize. Şuşu askerinin tarmar itilmişe bik az yugaltılar bilen çıkıp gittiği şulay bik zor mucize. Hem mene şuşu soğuş neticesinde Müslümanların indi dereceleri bik yukarı ko'tariladi. Şul sebeple ele İslam dinini kabul etmegen bik ko'p kabileler İslam dinine inde kire başlaylar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge elbette o'zining eng yaratgan kishilarin yo'g'altuv ul bik qiyin bo'lar. Allah elchisi sallallahu aleyhi ve sellem Ja'far ibn Abi Talibning inde yurtuna yo'naladi. Aning xotini Asma bint Humays radhiyallahu anha indi iri qaytуына әзерләнә башланган була. Ул инде балаларын юа, аларга исламайлар сөртә, камыр баскан була. Тыныч кына инде шу үй эшләрен эшләп йөри. Һәм Асма радиллаһу анха әйтә, һәм ди безнең яныбызга Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи вассалам килеп керде. Кайгылы хәлдә килеп керде ди. Һәм ул миңа әйтте, "Ай Асма ди, кая Җафарның балалары ди. Аларны шакыра әле минем кырга ди." Һәм мин балаларымны шакырдым ди. Алар инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам янына йөгерә-йөгерә шабыша керделәр, һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассаламны кочаклап алдылар ди. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи вассалам шушы балаларны, шушы сабыйларны инде сыйпый исни ди елый башлады ди. Һәм мин әйттем, "Ай Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи вассалам, әллә Җафар һәм аның иптәшләре турындагы хәбәрләр сиңа килеп җиттеме?" ди. "Әйе ди, алар бүген иртә белән ди шәһид киттеләр" дип әйтте. Һәм инде Асма елый башлый. Һәм балалары, шушы сабыйлары, инде Җафарның балалары Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассаламның әйткән сүзләреннән соң аналары елый башлагач тын калалар ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам, "Эй Аллаһ, эй Раббым" ди, "Җафарны аның гаиләсе өчен алыштырсаң иде. Эй Раббым, эй Аллаһ, Җафарның гаиләсенә ярдәмнәреңне насыйп итсәң иде" дип дугалар кылды ди. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам әйтә, "Мин ди Җафарны җәннәтләрдә күрдем" ди. Аңа ди ике канат бирелгән ди. Шушы канатларының аллары аның инде ди биялган ди. Һәм инде менә шушылай итеп, шушы сәбәпле Җафар радиллаһу анһуны ике канат иясе дип әйтәләр. Ягъни ул бу дөньяда үзенең кулларын шушы динне югары чыксын өчен, Аллаһның дине үстен чыксын өчен дип душманнарга каршы сугышты. Кулларын югалтты, ул үзенең сәламәтлеген, ул үзенең гомерен фида кылды шушы дин өчен, шушы эш өчен, һәм Аллаһ Тәала аңа шушы кулларын, шушы әгъзаларын җәннәттә инде канатлар белән алыштырды. Һәм инде әлбәттә бу мөселманнарның инде алга таба динне таратулары өчен зур этәргеч була. Бүтән халык, бүтән гарәпләр инде күзәтеп торган гарәпләр инде аңлыйлар, яңа көч пәйда булды. Һәм инде бу көчкә каршы хәтта инде электән үк зур дәрәҗәләргә ия булган, электән үк башкаларны инде кыерсытып торган душманнар да каршы көрәшә алмый. Чөнки Му'та җирлегендә шушы Византия җирлекләре була бит инде. Византия электән үк гарәпләрне инде кыерсытып яши торган була. Мөселманнарны кыерсыта торган була яңа килгәннәрен. Һәм инде мөселманнар өчен бөтенесе өчен инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам инде һәм аның гаскәре, аның лашыннары дип әйтик, алар үч алдылар. Шушы елны Затус Саласил дигән җиргә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам Гамр ибн ал-Гас радиллаһу анһуны җитәкче итеп җибәрә. Һәм инде алар төнлә генә барып душманга каршы һөҗүм итәләр һәм тиз арада аларны тармар итәләр. Һәм бу инде 630 елларга туры килә торган вакыйгалар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам Худайбиядә мөшрикләр белән килешү төзегәндә анда бер пункт була. Кем тели мөселманнар ягына күчә һәм инде кем тели Мәккәлеләр, ягъни Курайш кабиләсе ягына керә. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам янына Хузагы кабиләсе килеп керә һәм Курайши кабиләсе ягына алар белән килешүне төзи Бәну Бәкр кабиләсе. Бу ике кабилә җаһилият чорында инде бер-берсенә душман булган дип әйтәләр. Һәм көннәр менә шу 630 елга туры килә торган вакыйгалар Бәну Бәкр кабиләсе
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen kilişu tüzügen Huzağa kabilesine hücum ite. Hem alarga Kurayşiler de yardam iteler. Hem Huzağa kabilesi haram jirligine kirip kaçırgan niyetli. Çünkü ilikten hatta indi cahiliyet çağında da haram teritoriyasında bir kişiye de indi kul ko'tarmay turgan bo'ldilar. Şuşunda Bekriler indi ezerliklep keldiler Huzailarni hem indi tigileri haram jirligine kirgach Banu Bekir kabilesi o'zlarining yetakchisine ayta Allah Teala'dan qo'rq diye. Biz bitdi haram jirlerinde diye. Tegese ayta bularning yetakchilar ayta siz bitdi bugün Allah Teala yo'q diye. Siz bitdi şu haram jirliklarında urlaşasız diye. Aniga siz uç almışsınız diye. O'zingizning dushmanlaringizdan. Hem indi mana shuşulay aytib Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bilan kelishuv tuzgan qabilaga hujum italar. Hem alarga şu dushmanga deb aytdik endi Qurayshlar yordam italar. Hem bu o'z shiratında kelishuvning yo'qqa chiquvini endi ko'rsatgan Allah'ın şu xiyanati kelishuvning yo'qqa chiquvina bir sabab bo'ladi. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam yanına Huzağa kabilesinden kişi vakil kile Medine'ye kita bulgan vakigalarını söylep bire hem inde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta sizge de yerdem ko'rsatilir diye. İşinin ne kadar tüpke gitkenligini anlap Ebu Sufyan ibn Harb Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına yönele. Ol inde Allah ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem'de kiyevde bula Habibe onun kızı başta onun bulmasına, onun yurtuna gelip kire. Ol inde Ebu Sufyan o'zining kızının yurtuna kelib kirgach, o'rin yotoqqa o'tirmoqchi bo'lar. Qizi ayta, "Tur ondan" deydi. Tegisi ayta, "Ey qizim" deydi. "Alla men ortiq yaxshimi shu o'rin uchun" deydi. Tegisi ayta, "Yo'q" deydi. "Bu deydi Alloh elchisi sallallohu alayhi vasallamning o'rni" deydi. "Sen deydi pishroq bir mushriksin" deydi. Ham endi Abu Sufyan g'ajablana, "Sen mening qirdan ketgach, sen mening yondan ketgach o'zgargansan" deydi. So'ngdan Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam yanına bora. Allah ilçisi Ebu Sufyan bilen söyleşmeyin. Bir sözde söyleşmeyin. Ebu Bakır yanına bara. Ebu Bakır da bir sözde deşmeyin. Hem indi Ebu Sufyan akırnab indi anlay başlayı. İşinin ne kadar ciddi ikenligen ol Ömer ibn Hattab radıyallahu anh yanına bara. Ömer ayta, "Men de Allah bilen ant etem diye bir tuzan bir tügü üçün günah de men sizge karşı soğuşurga azirmin" diye. Yani Ömer radıyallahu anh o'zining indi mushriklarga qarata qirs ekanligini ko'rsatdi. Hatto kichkinagina masalada da men sizning uchun so'g'ishar edim deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning indi ikki tug'an inisi Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu yanına bara ham indi junlab bir nindida zo'r natijaga kela olmisha Abu Sufyan ibn Harb yanadan indi Makka shahrina qaytib ketadi. Ol indi anda qaytqach bo'lgan voqealarni söyley, kishilarning de eng usalli de Umar ibn al-Hattab de bizga qarshi de eng yaxshisi de bizga qarata ul Ali ibn Abi Talib de. Aning aytgan so'zlarini aytdilar, u bitsindan kulgangina de. Shunga qaramasdan de men bir nindi bir narsada shundan ortig'ini sizga olib qaytmadim de. Hem Mekkeliler narsa bo'larmikan deb endi kuta boshlaylar. Allah elchisi sallallohu alayhi vasallam tez arada zo'r askar to'play. Bu eng zo'r askar bilan Peygamber sallallohu alayhi vasallam yashagandagi mingga xatli bo'lgan voqealardan 10 minglik askar bilan Peygamber sallallohu alayhi vasallam Ramazon oyida 630-yilni Makkaga toba yo'l tutadi. Oldan Hatib ibn Abi Baltaga radhiyallohu anhu xat yozib yo'llaydi. Peygamber Mekkelilerge azir turg'iz, Allah elchisi sizga qarshi askar bilan chiqdi deydi. Peygamber sallallohu alayhi vasallam G'ali ham Miqdodga ayta, "Alar endi Hatib ibn Abi Baltaga deb shunday xotinga berib jiberdi" deydi. Tega xotinni qo'yib tutalar, bizga de xatni berdi. Tegisi ayta, "Menda xat yo'q" deydi. G'ali radhiyallohu anhu ayta, "Alloh elchisi sallallohu alayhi vasallam aytgan ekan ul haq" deydi. Biz majbur bo'larmiz seni shishindirga deydi. Tegisi endi qaramay turg'iz deb shashindan chiqarib bera, shu yozuvni ham endi musulmonlarga topshira. Ham şu hallar belgili bo'lgandan so'ng Umar ibn al-Hattab Peygamber sallallohu alayhi vasallamga ayta, "Ruxsat et menga de men shu kishining boshini chabam" deydi. Ya'ni Hatibning.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, "Yok" diye, ул Бәдр сугышында катнашты ди. Син каян беләсең ди? Бәлки Аллаһ Тәала әйткәндер. Сез теләсә нәрсә эшләгез, мин сезне инде гафу иттем дип. Ягъни Бәдрдә катнашучылар турында ди. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям аларны аеруча хөрмәтле торган була. Һәм Хатибтан сорыйлар, "Ни өчен шушыны эшләдең син? Шушы эшне эшләдең, хыянәтне" дип. Ул әйтә, "Эй Аллаһ илчесе саллаллаху алейһи ва саллям, уйлый күрмәде мин ди, һаман да мин әле дә мөселман ди. Мин диннән чыкмадым, мин ди мөртәд булмадым ди. Ләкин минем гаиләмне анда саклаучы кеше юк" ди. Монда булган бөтен кешеләрнең анда калган гаиләләрен саклаучылар бар ди. Мин шушы гаиләмне өчен генә борчылып ди, аларга нинди дә булса зыян китермәсеннәр өчен шушы эшне эшләдем ди. Инде Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да ныклы иман, тауфик, хидayat, истиқамәтләр бирсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи